Bakata top syntax karung haka politics. Kata politics top syntax. Kaba pi kawi kalong ba ngan tatay kinyat ya kan gajing I for election. Kaba I for election. Pili men sutu bakan ni gajing I kalong kum bakwai dok ha. Ya wi namar bagi kwa ya ka dok ha. Ya top namar bagi kwa ya pi. Balai di kwa ya pi namar bagi don kathong. Bakata kathong as batay pi. Haba hipay ya election. Bang ang magsakri yung pagba. Lai na galanti ba ya ka PPP on don ta kaway pa galanti. Ba iway ba ong bang ikwa magsakri yung pagba ya ta kaway pa galanti nganong ipi nganut ba ong nakating sus kem. Ba kaday tang kakam hop kakam syukur ba kanya ka sudah. Boleh yung iya ba. Yang batay ipi kin ya kani jimut yung pagba. Hati way pat ki parti ba ki way pat kinong pat ito. Nomor pan na election ban sampai sa supay ba ban sampai supay ba don kam pisah. Nay yo pisah. Habdon ki bakersan, habdon ki babay tingka, kenang manyo thit yang takikyar gitar ban ay supay ba. Anong yapi omdon pa de ban bay tingka yo candidate lada kinti ban nauni ngan yo ching mentoy. Ba kaway ka bangakwa ban tuy ti galong ba. Kini ki bakersan pisah. Ya kini ki candidate ki jongi. Pila hari jimut ko jong pila ban ong tan ki barus pa na kasi. Hindi kam long bumta. Ya kini ki parti bat ki candidate ki bas sampai sa for election nganong ki labe tinda to ki don ki kontraktor ki bangi iya charum seneng bat ki MLA na makinit MLA ru nganong ki giting adong ai pisay ni MLA ni MLA no ai kamsu na mamenta ka kontray ka sarkar nganong ki among kahiador hatto kata-kata kabang ki minister ki aisyo ka bora ki officer bentray ki simbet wat ya ka yanu ban ai kam kontrak na lehida ki minister kani nganong ki kam dei ko kontray kadai ka jingle jubor. Nadala ki kontraktor benteng nganong ipi nganong kum ki maraw wala ki snu tho makna baka ni kalin tiyan ka bumdei hindi tang na barban yo kam kontrak kimban sen kersan ya UMLA ngatet ya kata ngai kendo ki beri balong kontraktor ki ong ngi su tho baka lin tiyan PPP kadai hindi nyemla ban lai ki ni MLA na malarang ngem kersan ki kino ai kam su ini kani kalong kum bate maraw ya ki kontraktor na lo kata ki don ki baka syang pisai ki ni candidate bagi MLA ki kide nganong ipi kabama kalong ba Kidei, ki briu, ki banabar, coba jelah. Ki company banabar, coba jelah. Ki kesan pisai yaki. Banai ki kesan pisai yaki namar yo ikriau ya spa. Jong kani gabri uhin neutrat ujung. Kyo i. Tidio i ba kini ki pai ba. Nina banyo tiga spa ta kaba a pisai yo ne candidate. Ba unyo exam seki, anda la yo exam seki unsa job. Bar anda la job uni ukartong ba job untrai na kabenta jogi. Kata kadai karu komle. Nadala pet ba kini sarkar ka pamenta pinapet. Karu kom rekam ko jong idol ting ngarapet. Hato kadi ka sarkar ni halayan ni ka sarkar asam ru ka ting ngakulma. Habang apet karu kom busin kara. Karu kom sim ya ki decision di joki. Karu kom sna ya ka policy. I kung bagi sna nakabenta kinong way. Om nakabenta jongi kumutray ni try muluk. Pet ba? Pin yang ini investment ni kali agency. Pintas ngap karu kom kren jogi kabakali sarkar NPP kawan ra. Pintas ngap karu kom kren jogi sinang makabiang paha. Kamlele kanam kta ini. Henry kabama kalong ba. Na kani ka policy bagi wan ra kan wan ra cingentoi ya ki barjela. Ki bakersan kisa nganong ki barjela ru begitu ki bakersan kisa ya ki hangapot election ban job election. Kata ka ba mama. Kani ka mga ayong sa. Kalong kumang te change the hills. Agi ni kisnam ba balay no. Sistem asnam nda. Kimi itu ke karkhana bapen bi tadam bathang ruyong bagi ang coke factory bapen jopo ya kamariang di pai bang thi ki jenjar ki ring mensim ya gitu ki tadam ki bejong ki breu ki ting bak ka kwat ki kha jeng ki kan sakta ki persya ya sarkar henry ki MDC ki jongi besyo na chande his autonomous district council shi ki tin ki kran ki minister jongi shi ki tin ki kran ki MLA jongi ki ni ki badon nakaliang hak sarkar kim kran shi ki tin ru balai nong ipi haba pi pet ya gitu ki breu ki baseng ya gitu ki karkhana kim dei na kajala ka jongi